abari mu gihugu cy'u Rwanda bari kumva urwamo rw'amasasu ndetse n'ibiturika bidasanzwe biriko biravugira mu bwinjiro bw'igihugu cy'u Rwanda. Ibi rero byatumye abantu benshi cyane ababa ngaha muri Rubavu umutima ushiduka cyane umutima usimba yuko abazarendo baba bagira binjiye mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo batangure kurasa. Ejo ku masaha y'umugoroba niho ibinyamakuru bigiye bitandukanye byavuze ukungene hari ko harumvikanwa mu rw'amasasu, babisigura yuko ari migwano yari imaze iminsi ibiri irikirabera muri Nyiragongo aha mu gihugu cya Kongo. Vyatumye abantu bari mu Rwanda neza Rubavu canke abari muri Goma batekirwa n'ubwoba kuko hari kumvikana ibikoho binini ndetse na zito kandi biba umwanya munini tutibagiye ibiturika byinshi byariko biravugira ahantu. Tubabwira yuko mu gihugu cy'u Rwanda abari Gisenyi Rubavu kabisa bino bintu byabateye ubwoba bwinshi cyane ku buryo budasanzwe. Tunababwira yuko ubu tuvugana imigwano bisa nuko iriko iregereza amarembo y'igihugu cy'u Rwanda, byanatumye abanyarwanda benshi bagira ubwoba. Ariko muri kano gatondo tubafitiye ubutumwa bw'ibyazindutse nga hafi y'igihugu cy'u Rwanda ndetse no mu gisagara cya Goma. Amakuru dukurayo abisigura neza ndetse tukayabwirwa n'abari ku mirongo y'urugamba bariko barakorerayo operation. Twifashishije ubutumwa bwo mu majwi ya WhatsApp bwarungikiwe umwe mu bagenzi banje, umwami w'igisaka yashoboye kubudusangiza ndetse badusangiza update byazinduye ku mirongo y'urugamba. Nizera yuko wamaze gukora subscribe, warabikoze naho dufyonde kuri kano like tweke yuko turi kumwe gatanu kuri gatanu, maze tubashire mu butumwa mwumve ingene imigwano izinduriye ku marembo y'igihugu cy'u Rwanda ndetse nabo muri Goma bamaze kugira ubwoba novuga yuko bwinshi, kuko bisa nuko imigwano igomba kwerekeza mu gihugu cy'u Rwanda neza na neza. Kuba impande y'umupaka bo batanguye kwiyumvira ivyo guhunga nubwo imigwano itaratandukira igihugu cy'u Rwanda. Turafise igibanza cyiza twateguriye cy'amakomantere kugira ngo mushire mu bitekerezo bya. Reka rero ndabaramutse ndabahe n'ikaze muri kino kiganiro. Warakoze subscribe, warakoze share na like, tarabikora naho bikora kugira ngo tubandanye tubaha byinshi kandi bigezweho ishene kuriko birabera ku mirongo y'urugamba. Johnny Twakodi de Black, iyi ni BF4 News. Ndabashimira cyane mwebwe mwese tukomeza kubana mu biganiro bitandukanye. Karenda bashire mu butumwa bw'uyu muzarendo ari ku mirongo y'urugamba asobanura n'uburyo mu myakezi bagiye barahangana mu buryo budasanzwe. Ati inguvu dufise ubu biragoye cyane kugira inkotanyi izihagarike. Komera cyane mwami w'igisaka, hamwe n'abakunzi bawe ko ibintu bimeze, ibintu byashushe kuva umushaki yaraswa ndago byarangiriye aho ngaho. Update z'urugamba ziragenda zihindura isura. Hari ahantu bita muri Nduza muri Ndete na Baobo, hari twahafatiye indwara nyinshi za RDF, indwara ariko nyinshi za RDF. Noneho ahandi hantu bita Bibwe na Mpeti na Kivuye bo bararebye abasirikare ba RDF ati ibingindago twabipfamo, barayamanika rwose barizana, nda muntu wabakozeho ubu ngo bameze neza. Noneho rero hari ibyo abantu bagambaga batazi n'ibiri kuba, batazi ibintu bigana, ndago bazi aho indambara igeze. Babandi bakwaniraga kuri internet, barashishaga misile kuri internet, bahanuraga drone kuri internet. Twebwe bazarendo ndagusubira inyuma, ni gakondo yacu. Iyo mishikirano ndagitureba ndanubwo idufasheho, razi mu bwirinzi bazanye wacu babushane wabo kubera kuko jereka mwami w'igisaka n'abantu bawe n'abakunzi bawe, buri ndambara yose igira umukenyuro wayo. Indambara igira umuntu wayikenyeye, noneho indambara tena ikagira umuntu ukunda umuntu arakinyura wa mukenyuro.
kugeza kuno munsi ndabwo abantu bari kwiyumvisha ukundu Amerika yava inyuma y'ingotanyi, ukundu Amerika igomba kuva inyuma y'ingotanyi, yabishaka itabishaka. Aho bigeze ingotanyi na Amerika bamaze gucana umubano burundu. Inyungu niziye kuri Amerika ndagira bikora kubw'ineza, ahubwo kiri kwanga guseba ko abantu benshi bararekereje kugira ngo baganire na Kongo babone umutungo. Rero aho ngaho Amerika ndamahitamo ifite. Ikindi kuri RDF ingotanyi, gutsindwa kwabo nabo bari kwa gusuzugurwa, nabo badusuzuguraga, none kuno munsi niko turi kubasuzugura. Muri gukiriye abakunzi bamwe mu Gisaka. Ubwo rero kugamba no gutaruka ibya Mushaki. Ibyo Mushaki hari abantu batazi ibintu biri kuba hano iwacu. Nganje Muzarendo indambara nabwiye ko nayo unyigwanya imyaka 30 bwere 96 kugeza kuno munsi. Ndavuga umwana w'inji igisirikare ejo cyangwa ejo bone cyangwa mu 2020 andusha igisirikare. Oya, hari ngaho habaye amapeti n'abandi nka marishare. Ibaze Savimbi yagwanye imyaka 30, nanje ngwanye imyaka 30. Hajubwo nje hari itandukaniro na Savimbi. Twatangiye turi abantu 8 n'imbundi 3, tumaze kugira abantu ku mamiliyoni n'amamiliyoni. Izo ngotanyi rero zicire birarura. Ikintu ndi kwavuga ngugezeho ndikumva hirya no hino abantu bari kugamba ibintu uko bitari, bakagamba uko ibyifuzo byabo babyumva. Oya, ubu nguba ibintu bigeze, aho ibintu bigezaho umwana ariranye na ndiyumve. Nababwiye ko Goma ku itariki 27 z'ukwa mbere ifatwa na rindimo. Ndi gukora iki? Ndagona nagiye kureba amafilime, ndagona nagiye gucuruza na rumugwanya. Abandi baragiye barahunga, nje ndanga guhunga, ndagamba ndireka manze ndebe icaba bagabo bagamije kuri tagitike militaire. Bisha abantu ndiko ndabareba, kandi cyo gihe nari mfite ni telefone yanjye ifite gajya amafoto gose mwabonaga imirambo, nje nagafotoraga, nishe mu bapfu, nisiza amaraso. Urumva ko igisirikare njujuje, ngafata umupfunga mukingisha urugi, baza kuza bakagamba bati hano bahakoze. Urumva ko abakongomani kwicwa ni misiyo bari bahawe ati mubice, kuburyo abantu nabaga nijyamiye mu mirambo, ngafata umurambo ngawukingisha urugi, asunika urugi akabona n'umurambo, ngo hano bahakoze. Ndiko ndumva ikintu ndagukizamba mu matwi, ndagukizamba mu mutwe mbaka. Rero Goma icyo gihe ku tariki 27 z'ukwezi kwa mbere niho bageze nabo. Ubungubu muri Nyiragongo, hano mu kirunga ca Nyiragongo, muri territoire ya Nyiragongo, hari imbunda za karahabutaka z'umusada arme d'appui ziri kurasa neza ku buryo ejo hashize barindwi biciye umugunga ba RDF bari kwidegembya. None agandi makuru ngo mfite, ubwo ndabwo ndi muri Goma hagati, hariyo drone zaje. Abakire bo muri Goma batangiye kujitikari kare batangiye kugurute kuja Kigali na za Ruhengeri na za Gisenyi, bitegwa n'umuntu ubushobozi abafite. Ariko ndamukire wavugoma ngo abigisenyi araje Kigali, kubera kuko noneho rero impamvu hano ku Mushaki harashwe n'ukubera iki? Twarabaretse barabanza barasinzira bagira ngo harashize igihe kirekire ndandege bumva, ku buryo bari basigaye baragamba ngo drone, ngo Amerika yabujije kurasa, ngo kurashisha drone. Baribeshe cyane. Ninde wababeshe?
ingotanyi ko zibona akantu gato zikakurira uko ngo zibisha abantu. Ubwo rero hariya hano ku Mushaki niho eta majoro yabo yariri, hariya ni kuri rompwe ahagiye Rucuru, ahazamutse Ngungu, ahamanutse Musake naherekeza mu Bihambwe. Ubwo musozi n'ubundi abatutsi baragukundaga kuva na kera, kandi kuva na kera kose hayatuye abatutsi, kandi aho ngaho hiciwe imbunzi sha, harimo n'amagufa g'imbunzi aho ngaho ku Mushaki tu z'abahutu. Ubwo rero bari mu nama yo kwiga ukundu, barabavuye Mbeti bavuye bose baje kugira ngo baje mu Rubaya. None bari mu nama bari gushushanya purani, ndi bamenye ikibakubise pe, ndi bamenye ikibakubise cyabakubise nka cya kindi Kagame yagambye azakubitisha Kikwete. Abo bose nda numwe warokotse, ku buryo hagwe ng'abantu barenze nka 93 bivugwa ko aho ndi ndabwo binyema bivuga ko na General Ngaruye Bodwe yarahari. Ico ngico cyo ndabona gitangira ubuhamya muri abo bakoroneri batanu, harimo abanyarwanda ariko na Ngaruye Bodwe yarahari. Turukujana noneho ikindi kintu andi mabi gari gukorerwa abanyarwanda, abantu bose bo mu bwoko bw'abahutu, mwumvise ngo umusozi gwaridukiye abantu 790. Oya, ico ni ikinyoma cyambaye ubusa. Abantu bagiye barabashimuta bakabazana mu mwoba, bafungiramo, noneho bashiraho itegeko ngo ndazagira umuturage wongera gucukura amabuye, ndazagira umuturage wongera kuja gucukura ikoruta, ndazagira umuturage wongera gucukura imangane. Baragambuti ngo ndambandu dushaka kugira ngo bakoreshe telefone bari kuganira, bafite za smartphone bari kuganira. Urukireba ubutasi bwa Muzarendo bugeraga kure cyane, n'umunsi y'umusozi bugaragayo. Ubwo urumva ibyo ngibyo byari bigamije kino kwa ngo atagira abantu baje gucukura muriya bagasangamo abo bantu. Daer abo bantu bashobora kuba bari banarapfuye, ko ndago bagufungira ahantu kwezi ndamazi ubona ndakinga usigara uri muzima. Ko barazanaga bakareba bagashira mu ngomba, bakazana bagashira mu ngomba, bakazana bagashira mu ngomba. Ngo rero mwami w'Igisaka ibyo kumva ngo barapfuye cyangwa iki, ahubwo nuko bari kubona ko ibintu bibashiranye, iminsi iri kubashirana, batazasanga abo bantu iyo mirambi kamera nga yandi yakishishe na Bukombo. Turukujana bahitamo guteramo ikintu bita dinamite. Dinamite, urutambi nibo bari tuye umusozi, nibo bari tuye umusozi, nibo bari tuye ikinyangara mwe bita ngo ni Kirombe. Ibyo birombe ariko ko namenye ubwenge bihari, ko nabaye umukozi wa Mwanga Cucu, ibyo birombe ko bitigeze biriduka. Ibyo mu Rwanda nibyo numva ngo byaridukiye abantu. Erega ibyo mu Rwanda amabigo mu Rwanda nabo gimukiye hano iwacu mu Kongo, ko abantu bagiye kwibaga segeriti ngo Kirombe kirabadukira. Iwacu ndago biridukaga, baje barabesha ibindi. Rero abo bantu 790 barishwe, bikurikira abandi 200, hari abandi 200 nabo bishe muri ubwo buryo. Ubwo urumva abangaba ari abantu bangahe? Rero ngiyo tactique y'ingotanyi, ngaka gasezero k'ingotanyi. Noneho rero hano muri Goma amasasu gari kugwa majengo, amabomba ariko ndamikino. None bari kubesha ngo bari koza imbunda bose bari boza amasasu, bari babakupiye amasasu ngo barogesha imbunda amasasu. Baje barabesha ikindi cyo kiranyagishwa. Noneho arahandu bita Nduza majengo na mabombe gari kuhagwa. Bo Nyiragongo ho na haci Kirimanyoka ubugeze hafi y'Igoma, ubusigaje ahantu bita Kumuja, wamaze usigaje ahantu bita Kumuja ukabugeze mu Munigi. Deja ubwo urumva ko uba wageze he Igoma.
Goma irasumbirijwe, nongere ngo irasumbirijwe. Abantu bo mu kibaya bose amabombe nga bombe zine zimaze kugwa mu kibaya muri Canzarwe. Abantu bashatse guhunga bo mu Rwanda hano za Nyakiriba bashatse guhunga barababuza. Ndago bari kwemera ngo abantu bahunge, abanyarucari ngo bahunge, ahubwo bari kwemera abandi bafite amamodoka n'ibiki niba bari kugenda bari kwerekeza Ruhengeri na za Kigali iyo ngiyo. Rero uko ibintu bimeze uku kwezi kwa gatatu ndakuryama, kandi kindu ndi kugamba njewe ndago tuzongera gukora ikosa ngo imbunda ziturase ziri Gisenyi kuri mo Rubavu ngo turekeraho. Mbigambe hakiri kare ntihagira imbunda y'umusada iturasiri ku butaka bw'u Rwanda turayisangayo. Nibwo mwanzuro twamaze gufata, nda kindi gikurikiyeho no kugamba ngo ingotanyi zabonye ko byacitse ziza gukora umukandara wo gukikiza Goma. Murakinyiza umukandara wa Goma gute ko n'imbere wazarinde turimo kwago muraje kumba mukumba tubarashe tubaturutse n'inyuma. Ubwo rero ikintu turukwanga nuko bombarida Goma kubera abaturage, ariko ndagwa ingotanyi kwa kundi zateraga ntacyo zitayeho tira vegre. Twebwe wazarendo ndagwa ruko dukora ndugwana giprofessionnel. Bakunze bamwe mu Gisaka rero nguko update z'urugamba ngubu ingotanyi zabuze aho zicira nayo zimera. Mwibuke ko muri izi ngotanyi zakoze ibindi bintu ejo mu Sake zitangira gushimuta abasore nguko gutsindwa kwazo. Ubu ngubu ndizakwerekeza Masisi, ndizakwerekeza Iminove. Oya mbega ubwo ngubwo ni muri noro yanduza Nyiragongo, iri mu noro ya Goma, noneho nduza Sake nayo irimo hagati na za Mugunga za Rusa twahageze urukumva. Rero nuko nguko bimeze, ndakugamba ngo ingotanyi zifite ndamahitamo zifite nugusohoka cyangwa si zikagenda zikapuya za mbunda zazo zishira kuri mu Rubavu zikarasa hasigaye mu kumva ukundi bitoki tukabyenga bidahiye. Bakunzi rero ba mwami w'Igisaka, update z'urugamba nuko kuko zari zimeze, amateka gagiye kwisubiramo na nyina wundi abyaraga umuhungu. Nuko nguko ibintu bimeze, mukomeza update z'urugamba turakomeza tuzibagezeho.